Yes, nibyo ni amakuru agezweho nonaha, amakuru yihutirwa cyane aka kanya. Ndagusuhuje rero nguhaye n'ikaze cyane mu nkuru zacu zigezweho. Inkuru igezweho aka kanya iremeza neza ko igisirikare cya AFC M23 Alliance Fleuve Congo, uyu mutwe wa M23 wongeye gukora ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru atugira haremeza neza ko iki gisirikare cya M23 cyongeye gukora ibitendo mu gihe benshi batekerezaga neza ko ikijyanye n'abacancuro kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byaba byaramaze kuba amateka. Benshi bemeje neza ko atari ko bimeze na gatoya, ahubwo hashobora kuba habaye igitangaza. Ubu tuvuga n'abacancuro 6 biganjemo abagabo bakuru ndetse n'abasore bakiri batoya bamaze gufatirwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu birometero 3 gusa uturutse mu mujyi wa Uvira. Ibi kandi bikaba byamaze kwemezwa ko aba bakimara gufatwa bafashwe ari bazima muri operasiyo ikomeye cyane y'igisirikare cya M23. Ubu tuvugana igisa naho ari ukuberekana ndetse basa naho bamaze kuvuga amagambo ya nyuma, kuko bisa naho M23 nta mbabazi na ntoya cyangwa se ikigongwe yakongera kugirira aba bitewe n'ibikorwa bitandukanye bamaze gukorera kuri ubu butaka. Drone, indege yose y'intambara iguruka mu kirere muri uru rugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Amakuru yamenyekanye neza ko aba bacancuro aribo bazigurutsa ndetse ko baba bafite byinshi cyane mu mabanga, mu bikoresho bikomeye cyane by'itumanaho bakoresha mu butasi bw'igisirikare cya leta ya Kongo. Aba rero nta mpuwe na ntoya bagomba kugirirwa. Ni inkuru itangazwa ivuga neza ko muri operasiyo ikomeye cyane ya M23 yacakiye aba bacancuro bivugwa neza ko biganjemo abo mu itsinda rya Blackout nk'uko amakuru abivuga. Uretse babiri bivugwa ko ari abanyarumaniya ndetse abandi 4 amakuru aremeza neza ko babarizwaga mu itsinda rya Blackout. Aba ni bamwe bo mu itsinda ry'umucancuro mukuru Eric Prince w'umunyamerika ufite iri tsinda rikodesha abasirikare baza gutabara mu gihe wabitabaje ukabishyura bakayabo nk'uko Kisekedi yabikoze. Ubu rero bamaze gucakirwa. Ni inkuru ivuga neza ko muri iyi operasiyo umusirikare umwe wa M23 yahakomerekeye bikomeye cyane, ariko nta witabye Imana, ariko habayeho kurasana bitewe n'ibice aba bari baherereyemo kugira ngo baze gufatwa mpiri, ndetse byaje gutuma hari abarinzi bagera kuri 3 b'igisirikare cya leta ya Kongo bivugwa neza ko bahaguye, ari naho hakomerekeye uyu musirikare wa M23 wakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Amakuru rero akomeza kugenda asirikira ndetse akomeza kugenda avugwa, aragaragaza neza ko abacancuro bafashwe muri operasiyo M23 yakoze mu rwego rwo gukomeza guca imbaraga ibitero by'ikirere ndetse ibitero binyuze mu kirere bikoresheje za drone za kamikazi, drone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'izindi ndege z'intambara nk'uko byakomeje kugenda abitangazwa. Amakuru rero aremeza neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo batashoboye kudefanda ngo baze kurwana kuri aba bacancuro babafasha muri kimwe cyose gikoreshwa mu kirere ndetse no kuba bakurura amakuru mu binyuze mu butasi. Ubu tuvugana ni inkuru isa naho yashenguye imitima ya benshi mu gisirikare cya leta ya Kongo bitewe nuko baza akamaro gakomeye cyane kakorwaga n'izi ngabo, ndetse bikagaragara neza ko kuri ubu ngubu izi ngabo zikimara gufatwa byahise binagira icyuho gikomeye cyane, kuko bivugwa ko ibisa nkaho ari amabanga ndetse n'ibindi by'ubwiru byose bibarirwa muri iki gisirikare cya leta ya Kongo byamaze kugenda bishyirwa hanze n'iri tsinda ry'aba bacancuro bamaze gufatwa ndetse bagashyirwa imbere aho bagombaga gusobanura byinshi cyane. Inkuru ziremeza neza ko iyi mirwano ikomeje isa naho itari ikomeye muri iki gice, ahubwo hakozwe ikimeze nkaho ari igitero gitunguranye, twakita nkaho ari operasiyo yo kuba aba bacancuro bacakirwa nyuma yuko hari ibindi bikoresho bya gisirikare bivugwa neza ko harimo drone 3 ndetse n'ibindi bikoresho, indege yo mu bwoko bwa Apache byari byamaze kugezwa Kisangani aho byagombaga kuza
kugenda bishyikirizwa aba bacancuro bakomeza kugenda bimanaginga ndetse ari nabo babikoresha. M23 ibona kuza gukora indi operasiyo Ikisangani kugira ngo kuri kibuga cy'indege ibe yakangiza ibikoresho biri buze kugorana ndetse biri busabe ibitambo byinshi cyane ndetse n'ingabo n'ibitero bikomeye cyane. Yigira inama ahubwo yo gufata abagombaga gukoresha ibi bikoresho bya gisirikare bikoresha ikirere ndetse n'itumanaho rikomeye cyane. Ibi rero nibyo byatumye M23 yigira inama yo kugaba ibitero kuri abacancuro nubwo bitari byoroshye muri operasiyo ikomeye cyane gutegura ibitero bikomeye cyane biza kunyura ku butaka no mu kirere nk'uko amakuru yari yagiye abigaragaza. Benshi cyane mu basirikare b'igisirikare cya M23 bagaragaje neza ko bishimiye iyi operasiyo yabaye nkaho igenze neza 100%. Nta musirikare wa M23 wasize ubuzima. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane. Ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu birindiro bya M23 ndetse n'ibindi bicize ingabo za leta ya Kongo zamaze kwamburwa bisa naho byamaze guhagarara igitaraganya bitewe nuko imipangu yamaze kuburizwamo abasaga n'abahedinze. Ibi bikorwa ndetse n'izi operasiyo zigamije gusubizamo M23 irwane ho inyuma bisa naho byabaye bigiramo ikibazo gikomeye cyane. Niki kiri gutuma M23 igamije kuba igarura umutekano muri ibice ikomeza kugenda yibanda ku bijyanye n'intwaro ndetse n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubusanzwe M23 iri gukora ikimeze nk'aho ari operasiyo ikaburizamo izi ngabo ziba zije kuba zahangana ku rugamba ndetse bimwe mu bikoresho bikangizwa bitaragera ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibindi bigasa naho bifashwe mpiri. Abasirikare benshi cyane bakorwaho ibitero bikomeye cyane by'umwihariko biganjemo abasirikare b'abakamandazi batanga amabwiriza kuri uru rugamba. Ibi nibyo byagiye bica intege iki gisirikare kugeza ubwo kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko Karehe hakomeje kugenda havugwa naho ibindi bitero bikomeye cyane bya M23 Wazalendo zisa naho zatangiye kuva mu nzira. Abaturage bamwe bice nabo batangiye kuvuga neza ko M23 yagabanyije igitutu cy'indege n'amadrone by'igisirikare cya leta ya Kongo ari bwo buryo bwonyine bwo guhereza amahoro aba baturage bakomeje kwishimira ko biri kugenda neza kuri uyu munsi. Uyu musniper wa M23 wari uri hano neza ku munara wa Puezero yarashe amasasu agera kuri 3 yihuta cyane arasha kuri no Sukhoi 25 y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntiyabashije kwihanura bitewe n'imbunda yakoreshaga, ariko bivugwa neza ko iyi Sukhoi yangiritse cyane kugira ngo yongere no gusubira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi byagoranye bikaza kurangira yiserekezwa Kisangani ikitaraganya. Bivugwa neza kandi ko iyi Sukhoi idashobora kongera kugaruka kuri uru rugamba nyuma yo kwangizwa, uretse ko iyi Sukhoi bifite ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi, ariko kongera guhaguruka byagorana ku buryo bivugwa neza ko M23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane. Iyi Sukhoi 25 nimwe mu ndege z'intambara zikomeye cyane zikoreshwa ku isi ndetse no muri Afurika. Igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'ingabo za Kongo bari biyemeje ko bari buze kuyikoresha barekura ibi bisasu. Aho irasha ibisasu bisa nkaho habaye inkangu ndetse ibifite amakompora aremereye cyane. Bivugwa neza ko no kwihanura biza gusaba andi masasu cyangwa se andi marokete aremereye cyane, ariko M23 yo yabikoze kugira ngo ibe yakerekana neza ko iri muri target ndetse ikontorora iki kirere 100%. Ni naho iyi Sukhoi yaje kwangirikirwa ku buryo bukomeye cyane, aho yarashwe amasasu agera kuri 3 ndetse iryafashe ku ibaba ry'ibumoso. Bivugwa neza ko ariyo ryayangije cyane, biza gutuma ifata umwanzuro wo kuza guhindukira ikerekeza Kisangani, kuko byashobokaga ko kugera ku butaka bw'u Burundi biri buze kugorana, ishobora kuza kugira yatangiye gufatwa n'inkongi y'umuriro. Abanyamurenge ndetse n'abandi batuye muri biriya bice ndetse n'ingabo z'abanyamurenge Amadubu twirwaneho basa n'abari kubyinira ku rukoma ndetse bongeye gutanga isomo cyane, bongeye kwerekana neza ko nabo bagerageza kwirwanaho nubwo bisa naho bitoroshye. Ibi rero biraza kongera gushyira mu kaga gakomeye cyane Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukomeje gushyirwa mu majwi ko akomeje gukora ibyaha by'intambara bitandukanye ndetse harimo n'ibyaha bikomeye cyane akomeje gukorera abanyamurenge. Ngira ngo urukiko mpuzamahanga
mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rwakiriye ibirego inshuro zirigera kuri 3. bivugwa neza ko uyu mugabo isa n'isa ashobora kuza gutumizwa mu nkiko, ariko kandi benshi baravuga neza ko hakwiye kwiyongeraho na perezida w'igihugu cy'u Burundi kuko n'umufatanyacyaha. Ibi rero ntabwo byigeze biza gukoma mu nkokora mama 23 mu migambi ifite, kuko amakuru atugeraho aragaragaza neza ko mama 23 ayitwa Bijombo muri groupement ya Bijombo, ndetse bisa nkaho mama 23 naho yatangiye kuhigarurira. Imirwano ikomeye cyane yahabereye aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyari gifite intwaro ziremereye cyane zirimo izo mu bwoko bwa BM, ndetse bari bafite n'imbunda zisa naho zigezweho. Ibi byose byari byazamwe ku mirongo y'imbere ku rugamba guhangana na mama 23. Benshi bavuze neza ko ibi bitero ari bimwe mu bitero byakomereye mama 23 ku buryo guhangana nabyo byabaye nk'ibiyigora, ndetse biza kurangira ari kwihagaritse uyu murindi w'izi ngabo. Benshi bavuga neza ko mama 23 itarusha ibikoresho ndetse n'ubwinshi bw'abasirikare izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi, ahubwo ibarusha uburyo bw'imirwanire ndetse no kumenya uko ikontorora ibitero, ndetse kuko akenshi mama 23 ntigaba ibitero, ahubwo irategereza bakayigabaho ibitero ndetse ikirwanaho ahaza kuba withdraw, igahita ibasubiza inyuma ndetse ikadivansinga. Mu gihe izi ngabo z'u Burundi ziba zatangiye kwiruka nk'amasigamana, ikagenda izirasa mu migongo aho zitangira gushwiragira kimwe n'abawazarino ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, maze mama 23 ikaba ifashe ibice gutyo. Mama 23 abasobanukiye iby'uru rugamba bavuga neza ko igihe cyonyine igaba ibitero bigamije gutera n'igihe iba yamenye neza ko hari ibitero rurangiranwa biri kwitegurwaho, ikaza gukora mu operasiyo akomeye cyane yo kuza gutera aho bari kubitegurira kugira ngo iyi migambi iburizwemo. Byarakozwe ku munsi w'ejo ahapangirwaga ibitero bikomeye cyane byo kuza gutera mama 23 bikoresheje Sukhoi 25 ndetse ngo n'amadrone mu bwoko bwa kamikazi agera kuri 15. mama 23 yaje gukora operasiyo yohereza abakomando bayo muri ibi bice, biza kurangira abari bari kubitegura barimo ingabo za Angola ndetse barimo n'abandi basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, kandi bikavugwa neza ko harimo n'abacancuro babiri. Ahangaha mama 23 yabashije kubitambika ndetse ntibyaza kubakundira ko bongera kurasa ibi bisasu. Ni ibintu rero bigaragara neza ko mama 23 ikomeje kuguma mu ngamba, ndetse mu gihe benshi cyane batangiye guca amarenga ko intare za Sarambwe zatangiye kumanuka zerekeza mu mujyi wa Uvira. Ibyo benshi cyane bavugaga neza ko bisa naho bitazorohera mama 23, ariko bisa nkaho yamaze kumetiriza ndetse no kumenya uburyo uyu mujyi uri gukontororwa n'izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi ndetse na wazarendo. Bisa nkaho mama 23 rero yatangiye gufata strategies zikomeye cyane ku itegeko rya General Sultan Makenga. Abenshi barabona abasirikare ba mama 23 mu marembo y'umujyi wa Uvira, aho bisa nkaho abari bawurinze bamaze kwigira inyuma. Kuri ubu bivugwa neza ko igisirikare cya Kongo cyamaze kugenda gifatirwa bimwe mu bihano bikomeye cyane, binagaragaza neza ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo gukorana n'igisirikare cya Kongo nk'uko Tshisekedi yagiye abisaba mu butasi ndetse n'ahandi byamaze kugenda bihagarikwa. Si ibi gusa, Tshisekedi araza gushyirwaho ibihano bikomeye cyane bishobora kumukumira kugira hamwe namwe agurira intwaro, ndetse aho bishobora kuza gutuma uyu mugabo bamwe mu basirikare bakomeye b'iki gisirikare cya Leta ya Kongo FARDC barimo abajenerali bakuru baza gufatirwa imyanzuro n'ibihano sanctions zitandukanye nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Benshi barahuta bavuga neza ko ibi byagabanya igitutu gikomeye cyane izi ngabo zashyiraga ku baturage, ndetse harimo no kubarasa nk'uko byagiye bigaragara mu bice bitandukanye. Imirwano yo iracyakomeje, ariko ahangaha hari kuvugwa ibijyanye n'abasivile bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano. mama 23 yagiye igerageza kwerekana ndetse inagaragaza ibimenyetso, inafata amashusho, amaraporo, amatangazo atandukanye yagiye ikora yerekana neza ko izi ngabo za leta ya Kongo FARDC zifatikanyije n'imitwe bakorana FDLR, wazarendo ndetse n'abandi bagiye bakora ibyaha bitandukanye by'intambara, kugeza ubwo nk'umukuru wa wazarendo umuministeri muri leta ya Kinshasa yamaze we kugenda afatirwa ibihano hagiye gukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC ku byaha akurikiranweho birimo kubuza urubanda umutekano ndetse n'ibyaha by'intambara izo wazarendo zagiye zikora, aho bagiye bakora ibintu bisa naho bitigeze bibaho ku isi, aho hagiye habagwa abaturage ndetse bakaza kuribwa ibintu byagaragaye za Minembwe ndetse n'ahandi, ndetse ibi byakozwe na wazarendo zirebererwa n'ingabo za leta ya Kongo. Ibi byakomeje kugenda bitumbagira, ni nabyo byatangiye kugaruka iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kugeza kuri ubu ngubu, aho cyamaze kugenda gifatirwa ibihano. Amazina y'abajenerali ndetse n'abandi bakomeye muri iki gisirikare cya Kongo yagiye akora aya mabara ndetse yagiye abigiramo uruhare araza kuba yasohoka mu gihe gito cyane, ndetse amasaha make ari imbere hashobora kuza kumvikana ikintu gikomeye cyane kuri ubu
butaka bwa Kongo ahatangiye kubamo gusubiranamo gukomeye cyane hagati y'izi ngabo bitewe nuko bagiye bafata inshingano ariko bakazikoresha mu buryo busa naho budafututse, ahubwo bikaza kuba umutwaro uremereye cyane ku baturage bisa nkaho bari bashinzwe kurinda, kugeza ubwo bageze ku rwego rwo kujya bakoresha izi drone z'intambara zikarasa mu baturage, ibintu byatangiye kugaragazwa nkaho ari skandali kandi koko ni amahano atarigeze abaha ariho hose. Inkuru kandi zirakomeza kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo gukorana n'iyi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'igisirikare, ibi byose byamaze kuba bihagarara, partnership mu buryo bwa gisirikare ndetse n'ibindi. Ibi byose amakuru aremeza neza ko nta gihari, ndetse uretse ibijyanye n'ubucuruzi bishobora gukomeza nk'uko byabaga. Amakuru kandi akagaragaza neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zisanze muri ibibazo nyuma y'uko amakuru yagiye avuga neza ko hagiye hagaragara igisa n'aho ari ugutanga igiturire nk'uko abarundi babyita, cyangwa se ruswa, kugira ngo aba basirikare babe bahabwa ibikoresho, ubutasi ndetse n'imyitozo ya gisirikare. Ibi byari biri muri process ndetse hagiye haba ibiganiro byinshi cyane bitandukanye, aho Tshisekedi yagiye yitabira inama zitandukanye ndetse no guhura na Donald J. Trump utetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakagira ibyo baganira. Amasezerano yarasinywe ariko mu gihe yari atarubahirizwa Tshisekedi asa n'uwamaze kubiserebekamo, ndetse aho bivugwa neza ko yamaze kumena isosi mwinshi bitagikunze. Turakomeza kugaruka kuri iki kibazo gikomeye cyane cya Tshisekedi n'ingabo ze zikomeje kugenda zihura n'uruva gusenya, ariko ntabwo twabura kukubwira nanone ku bitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo bikomeje kugenda bizengereza abaturage bari Minembwe. Ni inkuru zigaragaza neza ko drone z'ubwihazo zikomeje gusenya ndetse no kuba zikora ibikorwa bisa naho ari ibikorwa biteye isoni za Minembwe ndetse n'ahandi aho igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigerageza kwimura ku baturage nyuma yo gutsimburamo 23 mu bice ikontorora byabananiye byabagoye, bisa nkaho bari kwihimura. Ariko ibisibyo kuko hagiye havugwa ibice bitandukanye mu myaka itandukanye, na mbere yuko 23 yafata ibi bice bitandukanye yamaze kwigarurira, hakorwaga bimeze nko kumenasa ndetse no kubangamira ku buryo bukomeye cyane, gutoteza, guhoza ku nkeke abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, noneho byagira ku banyamurenge bikaza guhumira ku marari. Minembwe ndetse n'imurenge n'imisozi miremire yaho yose hagiye hagaragara ibitero bitandukanye by'ingabo za leta ya Kongo barasaga mu baturage, ndetse hakagenda haba ibimeze nkaho ari ukubakorera icyo twakita nka genocide cyangwa se iyicarubozo. Ariko kandi kuri ubu byafashe urundi rwego aho hari gukoreshwa drone. Ibi ni uburimbuzi ndengakamere, ni nayo mpamvu hamaze kugenda hafatwa imyanzuro ikomeye. Amahanga yamaze guhagurukira iki gisirikare cya leta ya Kongo, by'umwihariko na Tshisekedi ubwe batamushyize, baramushyira ku gitutu bamubwira neza ko ingabo ze ziri gukora ibyaha bikomeye cyane bishobora kugira ingaruka kuri ubu butegetsi bwe ndetse nawe ubwe nyirizina, aho ashobora kuza gufatirwa imyanzuro, dore ko ibi byose byagiye biba abirebera, bikavugwa neza ko nawe yabaga yabigizemo uruhare ndetse n'akaboko ke kagiye kagaragara mu mbwirwaruhame ze. Yagiye avuga amagambo asa n'ayuzuye icengezamatwara rigamije kubiba urwango muri rubanda ndetse no kwangisha uruhande rumwe urundi. Ibi byose Tshisekedi nawe araza kubyikorera ku mutwe we nk'uko byagiye bitangazwa. Ibi kandi ntabwo biri buze guhagarariraho, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora no kuza kuba yafata imyanzuro ikomeye cyane iza gushyiramo 23 muri avantage, bitewe n'uko yagiye igaragaza kwigengesera ndetse no kurinda abaturage mu bice kontorora. Nubwo benshi cyane bagiye batanga ibirego barimo leta ya Kongo bashinjamo 23, ariko byagiye bifatwa nk'imfabusa. Ubu ngubu bisa nkaho avantage zamaze guhengamira, cyangwa se kuba bahabwa ibisa naho ari ubwisanzure cyangwa se guhabwa ubufasha ubwo ari bwo bwose ngo abaturage baze gutekana, bishobora kuza kunyuzwa kuri 23. Ibintu Tshisekedi ataza kwishimira habe na gatoya. Ni ibintu bikomeye cyane, bivugwa neza ko hamaze iminsi hakorwa imibare y'abasirikare boherejwe ku butaka bw'Uburundi bwa Kongo. Ubwo n'abarundi boherejwe ku butaka bwa Kongo kugira ngo bajye gutanga umusada ku gisirikare cya leta ya Kongo. Nyamara benshi ntabwo byagiye bibagendekera neza uko bagiye bagwa mu mitego, ndetse abenshi bagiye bagwa ku rugamba mu mirwano aho bari bahanganye na 23 ndetse na twirwaneho. Abenshi ndetse bagiye bafatwa mpiri, imibare yamaze kuba yabarurwa bakuyemo abafitwe na 23, nabo ni imibare minini cyane ifitwe ndetse yafashwe matekwa, n'abandi bagiye bafata umwanzuro wo kwikura muri iki gisirikare cy'u Burundi bakagitoroka. Bavuga ko 3,000 ari byo byagaragaye biza kuba byaraguye kuri uru rugamba. Igihe cyose iyi mirwano yagiye ibera no mu nkundura yo gufata umujyi wa Uvira ndetse no kwirukanwa hariya mu mujyi wa Bukavu. Ibi byose imibare ngo ni 3,000, aho benshi bahise
bahise bitera hejuru bakavuga ati murabeshya cyane, ndetse bisa naho iyi mibare yagabuwemo kuko abasirikare b'abarundi bagiye bagaragara bapfuye ni benshi cyane, bagiye bashyingurwa mu byobo ibyo benshi bagiye bita imva rusange ni benshi cyane, ariko kandi cyahise kiba ikibazo gikomeye cyane cyanazamuye umwuka mubi Bujumbura. Biravugwa neza ko abaturage bavuga ati abo basirikare ko ari abasirikare b'igihugu koko, ubwo bashyinguwe he? Imibiri yabo iri hehe? Batese ko mwatubeshye ko batorotse igihugu ndetse bakaba baratorotse igisirikare, murongera kutwumvisha gute ko batorotse igisirikare mu gihe hagaragazwa imibare igera ku 3,000 y'abamaze kugwa kuri uru rugamba kuva mu 2023 yatangira iyi mirwano hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu mirwano yo kwisubiza ndetse no gufata umujyi wa Bukavu ndetse no kuza za Uvira. Byose rero byateje ikibazo gikomeye cyane aho abasirikare bivugwa neza ko ari 3,000, benshi bavuga neza ko ahubwo ni 10,000 byenda kugeramo, kuko ubu tuvugana hagiye hagaragara ibyobo byagiye bitabwamo imirambo y'ingabo z'abarundi, ubwo abasirikare batwirwanaho bari bamaze igihe kinini cyane bahangana n'ingabo z'abarundi mu Minembwe na Mikenke. Bavuga ko hagaragaye imirambo ku misozi y'abasirikare aho banatabazaga leta y'u Burundi ko noneho igacyura imirambo yabo ko ikomeje kunukira ku misozi, ndetse ibintu bikomeza kugenda biteza umutekano muke ndetse n'imyivumbagatanyo mu baturage batuye mwabiriya bice. Ariko abarundi bararuciye bararumira, ahubwo bikaza kurangira abangaba bashyinguwe mu byobo aho benshi babyitaga imva rusange, ariko bamwe bakavuga neza ko nta mva rusange zirimo ahubwo ari ukubashyira mu byobo bakarenzaho itaka. Ibi byose bisa nkaho leta y'u Burundi yakomeje kugenda yerekwa n'ibimenyetso ndetse nuko byagiye bigenda. Iyi mibare 3,000, benshi bati ntabwo aribo basirikare bamaze kugwa kuri ubu butaka. Atese niba ari nabo bashyinguwe he? Nimutwereke abo mu miryango yabo, dukeneye kumenya aho abacu baguye. Ibi rero byahise biteza umwuka mubi cyane. Hano iyi leta y'u Burundi ishobora kuba yakoze ikintu itari yiteze ko gishobora kuza guteza umwuka mubi. Nubwo bimeze bityo, abarundi bo ku butaka bwa leta ya Kongo baracyahagwa cyane. Kugeza na n'ubu haravugwa abasirikare b'abarundi bakomeje kugaragara kuri uru rugamba, ariko basa naho bose bari kurwana ku cyubahiro cy'igisirikare cy'u Burundi, ariko byaragoranye cyane. Ingabo zaje gufashwa z'igisirikare cya Kongo ntabwo zikigaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, inyinshi zarananiwe nyuma yo kwica abakamandazi babo ndetse n'abarundi batakaje bamwe mu bayoboraga urugamba. Ibi byose byatumye habamo akavuyo gakomeye cyane, imipangire y'urugamba ndetse no kumenya kigomba gukorwa mbere. Ibi rero byatumye 23 yari yaradekuye ibice byinshi cyane ihita yadivansinga, maze abarundi na wazalendo bakora withdraw. Wazalendo zo zihita zinatatana ndetse zirukanka mu biturage, aho benshi bavuga neza ko uru rugamba 23 mu gihe yaba ishatse kwisubiza uyu mujyi wa Uvira yamaze no kugota, mu by'ukuri bishobora kuza kuyorohera cyane kurusha ikindi gihe. Nubwo bimeze bityo, abarundi bafite ibirindiro bikomeye cyane muri uyu mujyi wa Uvira biriho intwaro karahabutaka, aho bivugwa neza ko biteguye guhangana n'igihe 23 yaba itangiye gusheringa muri uyu mujyi, mu gihe benshi bavuga neza ko hari abasirikare benshi cyane ba 23 nabo bari kubarizwa muri uyu mujyi mu ibanga rikomeye cyane mu butasi karahabutaka, bamenya muvoma ibikoresha imbaraga zifitwe n'uwo bahanganye muri uru rugamba. Ubusanzwe igisirikare cya 23 cyari kimaze hafi amezi 3 cyararekuye Plaine de Ruzizi ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka byasange. Ubu tuvugana harabarizwa abasirikare ba 23 kandi bafite intwaro, amaboxi y'amasasu, bisa nkaho biteguye urugamba isaha yariyo yose. Ibi byose biraza kugenda bigaruka ku ngabo z'u Burundi kuko nizo zigomba kururwana. FARDC irashinjwa gutererana abaje kuyifasha, icyatumye Kisekedi ari gushaka undi mukamanda mukuru ushobora koherezwa muri ibi bice, akaba ari uzajya ufata ibyemezo biza kuba bikorwa n'izi ngabo ziri muri ibi bice. Abasirikare b'igisirikare cya Kongo benshi kugeza kuri ubu ngubu bagiye bajyanwa mu nkiko bashinjwa kugambanira igihugu bitewe n'uko basigaga urugamba bakirukanka mu gihe umuriro wabaga wabacanyweho. Nyamara ibi Kisekedi yarabirengagije cyane kuko abasirikare bavugaga neza ko barushwa cyane na 23 kandi
ibice bari kurwaniramo bisa naho M23 ifite abaturage bayishyigikiye babivukamo ibyabagoye cyane. Ubu tuvugana rero igikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ni izi ngabo z'u Burundi, imibare yashyizwe hanze y'abapfuye ndetse imiryango yabo itarigeze ibimenyeshwa, nibyo bikomeje guteza ikibazo. Bisa nkaho Perezida General Neva yicariye intebe ishyushye kuri ubu ngubu. Ingabo z'u Burundi zisa naho zongeye kwikorera amaboko, havumbuwe bumwe mu bubiko bw'intwaro nabwo bivuga neza ko zari munsi y'ubutaka mu bice abarundi bakontorora. Ibi byaje kumenyekana ubwo imirwano ikomeye cyane yaberaga mu birometero 3 gusa uturutse mu mujyi wa Uvira, yaje gutuma abasirikare b'u Burundi birukanka amasiga abana, maze M23 iza kuba ivumbura izi ntwaro, aho yazivumbuye iri kumwe n'izi ngabo za Twirwaneho. Amakuru aremeza neza ko igisirikare cya Twirwaneho nk'uko byagaragaye, bamwe mu basirikare ndetse biganjemo ab'igitsina gore basaga n'abafite intwaro zigezweho ariko ziganjemo imbunda ntoya, bemeza neza ko ari intwaro zambuwe leta y'u Burundi, ndetse ubwo n'abasirikare b'u Burundi kuri ubutaka. Ibi byose bikomeje kugenda biteza intugunda zikomeye cyane, ariko kandi tutibagiwe ko byose biri guhita bigira ingaruka Bujumbura na Gitega hakurya kwa perezida w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru nanone nyamukuru, reka manze nkubwire ko ubu tuvugana nyine perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo aho aherereye ni umwe ngo mu bari mu mashimwe akomeye cyane, ndetse ashima ko yari yagenewe kuba yakicwa ariko bikaza kurangira Imana ikinze akaboko. Uyu mugabo mu busanzwe benshi baravuga neza ko yamaze kugira benshi bamurwanya, ndetse bakomeza kugenda berekana neza ko badashyigikiye na gatoya ibikorwa bye uko byagenda kose. Bamwe bakavuga neza ko itsinda rikomeye cyane ryiganjemo abakire ndetse n'abandi banyepolitiki bari kugaragaza neza ko Tshisekedi atagomba kongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi kandi bisa naho kumwitambika byakoroha, kuko kugira ngo yiyamamaze byonyine azabanza gukoresha amatora ya referandumu kugira ngo yerekane ko abaturage aribo bamusabye ndetse ko bamutegetse kongera kubaha amahirwe yo kubayobora. Ibi rero nibyo biri kurwanwa na bano batavuga rumwe na Tshisekedi. Amakuru aravuga neza ko ibi byose biri kuba mu gihe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nawe yarahitanywe, ndetse nk'uko bitangazwa ko yari yishwe mu buryo bw'amaherere. Amakuru aravuga neza ko Tshisekedi yagabweho igitero gikomeye cyane hafi neza n'ibiro by'umukuru w'igihugu, ubw'imodoka ye yarashweho ndetse ikimeze nk'aho ari ikigrenade cyangwa se rokete ariko ntoya. Ibituma benshi bavuga neza ko ibi byose biri gukorwa na bamwe mu bamurwanya kandi b'Kinshasa. Hari abarengereye bakavuga neza ko M23 iri mu maoperasiyo akomeye cyane. Ibi nta wabihamya kuko bisa naho ari ibintu bigoye kugira ngo M23 ibe yaba igeze Kinshasa. Gusa igishoboka n'abasesenguzi mu bya politiki bakomeje kuvuga neza ko hano M23 ibikorana na bano bari kurwanya Tshisekedi kandi inshuti ze za hafi. Ibi byo benshi bavuga neza ko byo bishoboka ndetse binahabwa amahirwe. Iyi modoka ya Tshisekedi bivugwa neza ko ubundi uretse ko yagize amahirwe ubundi yakabaye yasandajwe n'iyi rokete ntoya, ibyahise binagerageza kugirwa ibanga, ariko n'ubundi ntabwo byari bukunde. Iki gice ntabwo kiba kirimo muvoma, ni igice kigendamo abakomeye cyane werekeza neza ku biro by'umukuru w'igihugu. Bisa nk'aho ari cyo cyatumye abaturage benshi cyane badahita bahuzura ndetse ngo banafate amwe mu mashusho, kuko igiturika kikimara guturika nibwo hagerageje kuza abaturage bahurura, ariko bisa nk'aho bakumiriwe ku buryo bukomeye cyane, dore ko benshi bari banagize neza ko perezida w'iki gihugu cya Kongo Tshisekedi yaba ahise ahasiga ubuzima. Ariko imodoka yari arimo, amakuru avuga neza ko itagize ikibazo gikomeye cyane ku buryo nawe yashoboraga no gukomereka. Ubu Tshisekedi ni muzima, ariko benshi bemeza neza ko yamaze gusimbuka urupfu, aho benshi bari kuvuga neza ko n'ubundi rusibiye aho rugomba kunyura, kuko aba bari kumurwanya ni aba hafi ye, bazi muvoma ye iyo ari yo yose ndetse basangira nawe. Ibi rero bikaza kuvuga neza ko hari bamwe rwose bari kumurwanya i Kinshasa, bamwe mu nshuti ze ndetse babarizwaga muri iyi guverinoma ya Kinshasa. Tshisekedi yamaze kuba aterwa umugongo nabo yari yiringiye ko bagomba kumufasha buri kimwe mu rugendo rwe. Ibintu byahinduye byinshi cyane.
Ubusanzwe benshi bavuga neza ko Perezida Tshisekedi utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyanzuro ye myinshi ubundi kuyifata agisha inama Perezida w'igihugu cy'u Burundi, uyu nta wundi ni Son Excellence General Evariste Ndayishimiye. Ariko benshi kuri ubu bavuga ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bamushuka kuko inama bamugira nta na rimwe zijya zikora. Abandi bavuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi inama mugira ari inama zimujyana mu nyungu ze bwite ndetse abarundi batungukiramo. Ikigero gitangwa ni nk'uko abarundi boherejwe kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara inyungu nyinshi cyane iva muri aba basirikare ikaza kwakirwa na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi kuri ubu nawe usa n'uwicariye intebe ishyushye ku bijyanye na Red Tabara ishaka kuba yamutembagaza ku butegetsi. Aha rero niho hakomeje kugenda havugwa inkuru ko inama zose perezida w'igihugu cy'u Burundi yagiriye Tshisekedi arizo zatumye Tshisekedi akomeza kugerageza gukora igishoboka cyose ngo arwanye ibiganiro by'amahoro, nyamara ubu byamaze kumuhinduka. Amerika yamaze kumukuraho amaboko. Bamwita Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yongeye kwihanangiriza Tshisekedi amubwira neza ko imikoranire ye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa naho irimo ikibazo gikomeye kandi kitagiye gukemuka ubu ngubu. Ibi byose Tshisekedi arabibwirwa mu gihe yari yiteguye kwakira inkunga zituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo ibijyanye n'ubutasi ndetse n'intwaro nk'uko yagiye abyifuza kenshi cyane. Nyamara Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikamwereka ko ishyize imbere ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Tshisekedi rero ubu tuvugana asa naho yamaze gukurirwa inzira ku murima. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi yaje kuba asigara ku ruhu inka yarariwe kera. Ibi kandi bikavugwa neza ko bitazatuma Amerika itabona kuri aya mabuye ari ku butaka bwa Kongo nk'uko ibyifuza, kuko aya mabuye uko byagenda kose aragurwa, ndetse uretse ko ku butaka bwa Kongo bivugwa neza ko agurwa ku giciro kiri hasi. Ubusanzwe M23 niyo ikontorora ibice bibazwamo amabuye menshi cyane, ni ukuvuga ko ari ibice bya Rubaya ndetse n'inkengero zaho. Amakampani y'Abashinwa atunganya akanacukura aya mabuye niyo bakorana. Tshisekedi rero kuza kwerekana ko afite ibice birimo amabuye y'agaciro kandi mu by'ukuri ingabo za Leta ya Kongo zarabyirukanwemo ndetse ziri mu birometero bya kure zigerageza umunsi ku munsi kugerageza kugaruka muri bice bya Rubaya, nyamara bikaza kurangira abidakunze. Ubu rero hakomeje kuvugwa igisa nkaho Tshisekedi we yaje kwirata ibyo adafite, aba yarashyize ku meza ibijyanye n'ubucuruzi ndetse ko yaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika amabuye ikaza ikicukurira maze nabo bakamufasha mu bijyanye n'urugamba hanganyemo na M23. Benshi bamaze kuvuga neza ko ibi bitagikunze ndetse Trump yaje noneho kumukurira inzira ku murima, atari bya bindi byo guca ku ruhande Tshisekedi akazajya byumva mu itangazamakuru cyangwa mu basesenguzi ba politiki. Ibintu ntabwo byoroshye rero, bisa nkaho uyu mugabo utetse iki gihugu cya Kongo Tshisekedi yicariye intebe ishyushye. Imipango ye yose iri kugenda yitambikwa. Ibi kandi bibaye mu gihe n'indege zifashishwaga n'iki gisirikare cya Leta ya Kongo zisa naho nyinshi zangiritse, izindi zahanuriwe mu bice bya Mikenke na Minembwe. Inkuru twagiye tuzibabwira. Icyo gisirikare rero mu gihe kidafite intwaro zirwanisha ikirere biba bisa naho urugamba kurutsinda hari amahirwe make cyane ndetse hafi yo kudashoboka. Ibi rero nibyo bikomeje byose kwafekita inama Tshisekedi yagiye agirwa, nyamara zikaza kuba ari inama zisa naho zimujyana muri nteba. Ubu tuvugana rero ikikango kiri Kinshasa. Benshi baremeza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Leta ya Kongo nabo bategereje ikizakurikiraho. Nta pura, nta mipango mishya. M23 mu gihe ikomeje kubacanaho umuriro mu bice bigiye bitandukanye, bameze nk'abari mu cyeragati. Ese imyanzuro iraza kuba iyihe? Ibiganiro by'amahoro byo byamaze kwangizwa. Ese M23 iraza gukomeza gucana umuriro kuri iki gisirikare maze Tshisekedi n'ingabo ze cyangwa se Leta ya Kinshasa baze gufata umwanzuro ukomeye, umwanzuro twakita uwa kigabo wo kuza kuva ku izima? Ibi byose birakomeza kugenda bikurikiranwa, dore ko na Leta y'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu nayo itorohewe na gatoya, hariya ikomeje kugenda icanwaho umuriro. Igitutu gikomeye cyane cya Red Tabara ni ubwa mbere
perezida w'igihugu cy'u Burundi agize abopoza basa naho bafite izi mbaraga zikomeye cyane, dore ko abanyakanada bamaze kwivanga muri iyi ntambara ku buryo bukomeye cyane. Abarundi bahagurutse basa naho bashaka gutera hejuru perezida w'iki gihugu cyabo. Benshi bamaze kwemeza neza ko ubu tuvugana uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi asa naho yamaze kuzengurukwa hirya no hino, ndetse ibi bikaba byatangiye kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Kurinda imipaka ndetse yose y'iki gihugu cy'u Burundi biraza gusaba imbaraga zikomeye cyane. Benshi bemeza neza ko bishobora kuza gusaba General Nyiricyubahiro Evariste Ndayishimiye kuza gucyura ingabo ze ziri ku butaka bwa Kongo nazo zitorohewe. Ndi bukubwira ibiri kuzibaho kuri ubu ngubu, noneho byabaye ibirori bikomeye cyane. Izi ngabo rero zishobora kuza gutanga umusada ku butaka bwa leta y'u Burundi, mu gihe Red Tabara yo yamaze kuba yasizoye. Amakuru aremeza neza ko iyi Red Tabara ishobora kuba igiye gusa naho ishaka gukora impinduka muri iyi guverinoma y'u Burundi. Uribaza ngo ubundi kigamijwe n'iki? Red Tabara ivuga neza ko ari abarundi bahejejwe hanze y'igihugu, ndetse abarundi bagiye bameneshwa kuri iyi ngoma ya perezida Neva, ndetse abarundi baharanira impinduka zikomeye cyane za guverinoma y'u Burundi. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi arimo arakora ibishoboka byose ngo abaturage b'u Burundi bongere kumugirira icyizere, aho uyu mwaka ugiye kuza hari amatora y'umukuru w'igihugu, ndetse bigasa nkaho igihe gisigaye ari gitoya ngo babe bakongera kujya mu matora. Nyamara abarundi bavuga neza ko ibyo byose byateguwe, ndetse propaganda zamaze gukorwa ko hazaba amanyanga akomeye cyane muri aya matora, kwiba amajwi ndetse na kope karahabutaka. Ibi rero Red Tabara ikavuga neza ko itagomba kubyihanganira, ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva nawe yari akwiye kuvaho maze hakayobora abafitiye urukundo ndetse iki gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana uyu mutwe wa Red Tabara wamaze kugira abaterankunga benshi cyane. Ku ikubitiro nakubwiye uyu madamu Pamela wamaze no kuba agera hano ku kibuga cy'imirwano, aho bivugwa neza ko uyu mudamu yanagaragaye mu ishyamba rya Kibira, aho amakuru yemeza neza ko yamaze no gusura uyu mutwe wa Red Tabara aho ukorera imyitozo, ndetse nawe ufite ibirindiro bikomeye cyane bikakaye. Icyateye benshi cyane ubwoba ni uko hamaze kumenyekana neza ko iki gisirikare cy'u Burundi binyuze mu butasi bwacyo ko Red Tabara yamaze kwibikaho akayabo k'amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Ibi byose ni inkunga ndetse nka fundraising yagiye ikusanywa n'abarundi bari muri diaspora. Uyu mudamu Pamela asa naho yamaze gukora impinduramatwara, ndetse yamaze kugenda yumvisha abadiaspora bari mu bihugu bitandukanye ko iyi leta y'u Burundi igomba kuvaho, ndetse Red Tabara nawe yamaze kugira motivation ikomeye cyane. Intwaro, ibikoresho karabutaka bya gisirikare, amakuru aremeza neza ko iyi Red Tabara yamaze kubyibikaho, ndetse ishobora no gutangiza ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Kwibutsa neza ko Red Tabara itari kure y'u Burundi, kuko abenshi uretse ko bari mu bice bitandukanye, hari n'abari ku butaka bwa Kongo, nk'uko igiye ifite amapariti ariko imyitozo igice kiri Meni, aho bakorera imyitozo baraks zabo zerereye hariya mu ishyamba rya Kibira. Ishyamba rya Kibira ni ishyamba rinini cyane riri ku butaka bw'u Burundi, ariko rikaba ishyamba riri hafi n'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ubu tuvugana rero ngo niho imyitozo y'iyi Red Tabara ikomeje kugenda ikorerwa. Red Tabara kandi yakomeje kubona indi mitwe ikomeza kugenda yiyungaho, yiganjemo imitwe nayo ibarizwamo abarundi bavuga neza ko bameneshejwe ndetse batahawe agaciro ku butaka bwabo. Bigasa naho perezida y'igihugu cyabo akomeje kugenda akora amakosa akomeye cyane. Ubu tuvugana ikindi giteye inkeke, imiryango y'abasirikare, ni ukuvuga n'abafite abasirikare muri iki gisoda cy'u Burundi. Aba bose bakomeje kwinubira uko ingabo zabo zikomeje gufatwa, yaba kujyanwa ku rugamba rutapanzwe, yaba ibyo bakorerwa byo kwitabwaho. Bakavuga neza ko nta na kimwe gikorwa muri avantage z'iyi miryango. Ibikomeza no kugenda bibabaza benshi cyane, bikavugwa neza ko ari nabyo biri kugenda byongera abanzi b'iyi ngoma ya perezida
w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru zirakomeje kugenda zigaragaza ibimenyetso bivuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi batamucira karuru tega. Bisa nkaho iki gisirikare uretse abakiri mu mabatayo yabo bakorera ku gitsura, ariko abenshi bamaze kwinangira umutima, dore ko abenshi basigaye boherezwa no kujya kuri ubutaka mu mirwano, bagasa naho babirwanya, ndetse aho n'ibihano by'abanze kujya kuri uru rugamba byamaze kugirwa igihano cy'urupfu nyuma yuko hagaragaraga gufungwa bya hato na hato abanze kujya muri uru rugamba. Ibi byose biragenda biba nk'umutwaro uri gukorerwa perezida w'igihugu cy'u Burundi wamaze kugira opponent ukomeye cyane umurwanya, ishyaka ritavuga rumwe na leta y'u Burundi. Ingabo, igisirikare cya Red Tabara gisa naho kije mu isura nshya, aho bisa naho cyamaze guterwa inkunga n'aba bayobowe n'uyu mudamu Pamela waturutse mu gihugu cya Canada, ukomeje kurikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Abakomando bakomeye cyane ba 23 bongeye gukora imyitozo nabo muri ibi birunga nk'uko amakuru abigaragaza. Nyiragongo ni hamwe mu habereye imyitozo nk'uko bivugwa, ndetse benshi bakavuga neza ko yari imyitozo ikakaye, ariko ari imyitozo yarashe inyoni ebyiri hakoreshejwe ibuye rimwe. Yari imyitozo yari iri kwitozwa n'abasirikare ba 23, ariko kandi muri ibi birunga hakaba hari indiri ikomeye cyane ya FDLR ndetse n'abasirikare ba Wazalendo. Aha rero ngo niyo hakorewe imyitozo, amasasu menshi cyane yarashwe yerekezaga muri ibi bice izi ngabo za FDLR ndetse na Wazalendo ziherereyemo, ibintu byatumye ibyari imyitozo bigaragaza nkaho aya masasu atigeze apfa n'ubusa, kuko yahitanye benshi cyane muri bo, dore ko yari imyitozo ikakaye cyane, yari irimo no kurashisha imbunda ziremereye cyane. Amakuru aragaragaza neza ko ahangaha hitwa Rugari humvikanye ibiturika biremereye cyane, byari byamaze no gukuramo abaturage umutima, ndetse bahiye ubwoba. Biza kugaragara neza ko no muri ibice ahubwo bya Nyiragongo habarizwaga ingabo za leta ya Kongo, nk'uko amakuru abivuga neza ko zahapangiraga bimwe mu bitero bishobora kuza gutera umujyi wa Goma. Amakuru aragaragaza neza ko 26 mu gisirikare cya FARDC bapfuye muri iyi myitozo yarasaga muri ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo, ndetse n'aba ba FDLR hariya mu birunga bari baramaze kuhagera. Andi makuru akagaragaza neza ko nanone haguye abawazarenda bagera kuri 36. Aba FDLR bo ni benshi cyane, kuko n'indiri yabo nk'uko amakuru abigaragaza byaje kurangira bashwiragiye ndetse bakwiye imishwaro. Biza gusa nkaho iyi myitozo yakoze ikintu gikomeye cyane mu bijyanye n'imirwanire ya 23. Izi ngabo zari ziherereye muri Nyiragongo ahitwa Rugari ndetse no mu birunga, bisa nkaho hatari nyinshi cyane ku buryo zishobora kuza guhungabanya 23, ariko amakuru yagaragaje neza ko cyari igitekerezo cyiza nabo cyo kubahakura kugira ngo badakomeza kugenda bagaba ibitero mu baturage nk'uko byagiye bigaragara. Nyamuragira nanone haguye abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya FDLR. Ni imirwano 23 yakoze ikimara kubona neza ko hariya mwabira bice hari kubera ibisa nkaho ari ugupanga ibitero shuma bizajya biza gusabura abaturage ndetse no guhungabanya umutekano w'abatuye Goma no mu nkengero zayo. Hahise hakorwa operasiyo z'abakomando ba 23 mu birunga nk'uko amakuru abigaragaza. Operasiyo zageze no muri Nyamuragira, ibintu byagaragaje neza ko hari igisa naho kiri kwategurirwa. Abasirikare ba FDLR batunguwe n'ibi bitero by'abakomando bizi ntare za Sarambwe zabaguye gitumo ndetse zirabacucuma, induru ziravuga. Amakuru agaragaza neza ko nanone ahitwa kuri Purene 23 yafashe ndetse iza gukubita itabariye abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abadede bari bahari. Nimvuga abadede uze kumva abasirikare b'u Burundi, ubwo nyine wamaze kubyumva ko twageze mu bice nka Sange. Ukimara kumva muri Purene imirwaniro irakomeje ku mpande z'igisirikare cya 23 ndetse n'igisoda cy'u Burundi. Ubu tuvugana ahangaha muri Purene imirwano ikomeje gufata urundi rwego. Amakuru ahaturuka aravuga neza ko igisoda cy'u Burundi ariho cyacaga kinjirira mu bice nka Sange nyine nk'uko amakuru abigaragaza, ndetse amakuru akagaragaza neza ko 23 yari yamaze neza kubona neza ko igisirikare cy'abarundi ariho gikoresha nka panya kugira ngo kinjire muri Sange. Cyahise cyatega nambushi zigera kuri 2 zahitanye abasirikare 6 b'igisirikare cy'u Burundi. Bisa nkaho 23 yamaze gufunga inguni zose mu bice bitandukanye, nyuma yuko ibice bigaragaramo imirwano byose hari kugaragara intare za Sarambwe ziri gutabara. Ndetse ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko hari ubundi bwirinzi bukomeye cyane bwamaze kujyanwa Minembwe nk'uko amakuru abigaragaza. Nanone kandi igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje
kugaragaza ibikorwa bisa naho ari ibikorwa biteye isoni nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa na M23. Itangazo rimaze kujya hanze aka kanya ry'umutwe wa M23 rirerekana neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kwibasira ibice bitandukanye kiharasa ndetse gikoresheje drone z'intambara ziri kurimbura, ndetse kuri ubu ngubu zikomeje gukora ibisa naho ari ibyaha by'intambara. Amakuru aravuga neza ko nanone igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugerageza kurasa ku Mushaki mu isantere neza, aho bakekaga neza ko habarizwa abasirikare b'igisirikare cya M23 ngo harimo bakuru, nyamara ari ibihuha. Byaje kurangira bihitanye abaturage benshi cyane bo mu isantere ya Mushaki. Ibintu byanatinze cyane biza kurangira bamwe bahungira ahitwa Ngungu ndetse ahandi bahungira Ruvunda nk'uko byagaragaye mu itangazo. Ariko kandi ntabwo ari ritangazo gusa, akomeze kugenda hasirikira byinshi cyane mu bikorwa by'igisirikare cya leta ya Kongo bisa naho biri kugishyira mu ntambwe 18 bishobora kuzatuma iki gisirikare kisanga kiri gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'inkiko. Inkuru ziragaragaza neza ko imirwano ikomeje mu bice bitandukanye ku butaka bwa Kongo, ariko kandi ibice biri gukoreramo imirwano cyane kugeza ubu imirwano yimukiye Uvira. Amakuru avuga neza ko mu bice nka Puezero M23 yamaze kuba itakazamo igice gitoya gifitwe n'ingabo za leta ya Kongo, ariko igice kinini nka 70% gifitwe n'izi ntare za Sarambwe zikomeje kugenda zisunikana n'iki gisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo babe bakongera kwigarurira iki gice cya Puezero kiri strategique mu by'urugamba cyane nk'uko byagiye bigaragara mu bice nka Kisangani, Warikare ndetse n'ahandi. M23 nayo ikomeje kugenda ihumvikana nk'uko byagiye bigaragazwa. Igisirikare cya Kongo kiri kugorwa cyane muri uru rugamba mu bigaragara, ariko benshi cyane bari kugaragaza neza ko bisa nkaho Tshisekedi yari yiringiye inkunga ituruka muri Amerika, none Amerika nayo ifite ibibazo byayidugaritse. Iran ikomeje kwibombarida ndetse ihereye kuri Israel bafatanya umunsi ku munsi, ibintu byatumye bisa naho Tshisekedi atewe umugongo na Trump nawe ufite ibibazo bitamworoheye, bisa nkaho akimuhana nyine kazaza imvura ihise akawa mugani. Ibintu bikomeje gutuma Tshisekedi n'ingabo ze basa naho bacitse intege ku buryo ibyo bari bizeye nta na kimwe bigeze babona ku gihe, ndetse bisa nkaho bitazanaboneka. M23 rero niho iri guhera ya divansinga ndetse ikabakubita inshuro, nubwo bisa naho bitoroshye mu bitero igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukora mu baturage. Ibintu ntabwo byoroshye. Nanone ndakubwira neza ko ibice bitandukanye za Baraka hongeye kumvikana imirwano, amasasu yongeye kungikanya. Benshi bemeza neza ko ari ingabo za FDLR zongeye guhangana na M23. Nanone kivugwa ko mu bice bya Puezero hongeye kugabwa ibitero binyuze ku butaka byakozwe na Wazalendo zifatikanyije na FARDC. Nibyo koko ingabo za Twirwanaho zongeye kubyemeza, ariko zivuga neza ko zabashije guhagarika ibi bitero ku buryo bivugwa ko nta basirikare b'iki gisirikare cya Twirwanaho baguye muri ibi bitero, uretse ko nta n'abarundi cyangwa se izi ngabo za Wazalendo na FARDC bahaguye, ahubwo babashije gusubizwa inyuma n'inkomere nyinshi. Ubu tuvugana ibintu ntabwo byoroshye. Reka twinjire muri izi nkuru nkubwire ikijyanye n'ibikomeje kugenda binugwanugwa ko M23 yagarutse mu bice bya Sange, Kabunambo, ibice bitandukanye byose Plaine de Ruzizi, ibyatumye igisirikare cya leta ya Kongo cyongera gushyubwo. Ubu tuvugana bikaba bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asa naho yamaze kuba yashya ubwoba ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kongera kunanirwa guhangana, kugeza ubwo abarundi aribo bari bamaze gushyirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo barebe ko bakongera kuba bakora byinshi cyane mu byo bari bategerejweho. Ariko ubu tuvugana bisa naho aba barundi nabo batagishoboye guhangana, kuko basa naho bamaze kugenda basubira inyuma. Ni mu gihe M23 yamanukanye bitwaro karahabutaka, imbunda ziremereye cyane BM24 Combat ndetse tanka nini zirasakure, imbunda nini cyane zamaze no gushwanyaguza ubwirinzi bw'ikirere mu bice ingabo z'u Burundi, by'umwihariko abasenior officers bakoreragamo aho bari bafite ibirindiro. Imihanda ibiri yerekeza ku bitaro bya Uvira bikura
harwariye inkomere, ndetse bivugwa neza ko nimwe mu mirambo y'abarundi abasenior officers baguye kuri urugamba batoroherezwa ku butaka bw'u Burundi nabo ariho baherereye. Ibi byose biraza kugenda bigaruka kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko ibi bitaro byamaze kugenda bivugwa neza ko biri kugenda bigabwaho ibitero mu ibanga rikomeye cyane. Ubutasi bwa 23 amakuru aremeza neza ko bwamaze gukurura izi nkuru, ndetse bwamaze kugenda buzishyira ku mugaragaro. Amakuru aravuga neza ko inkomere nyinshi cyane zirwariye mu bitaro bya Uvira zisa naho kuzihakura biri buze kugorana. Hagaragaye amakuru avuga neza ko hagombaga kuza amamodoka asanzwe arwara abarwayi nka ambulance ashobora kubadeplasa akabajyana mu bindi bice, kuko bamenya amakuru ko aba bakomeretse ndetse bashobora kuza gusangwa muri ibi bitaro bikaba byaba bibi cyane. Ibyaje gutuma rero hongerwa ahubwo imbaraga kuri iyi mihanda ibiri nakubwiraga, aho urujya n'uruza rwaje guhagarikwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana imihanda yerekeza ku bitaro bya Uvira, by'umwihariko igice gisanzwe kirwariyemo aba basirikare, bisa nkaho iyi mihanda yose yamaze kuba yafungwa, ndetse ibi byose byakozwe mu nyungu z'aba barundi barembeye muri ibi bitaro, inkomere zikomeye cyane, abacitse amaguru. Hari n'abasirikare bivugwa neza ko ari 3 bafite ipeti rya kapiteni ndetse na second lieutenant umwe barwariye muri ibi bitaro nyuma y'uko bakomerekeye ku rugamba. Aba rero kubohereza hakurya ku butaka bw'u Burundi bisa naho ari ukwisemera. Bari bafashe umwanzuro ko bagomba kuvurirwa kuri ubutaka bwa Kongo, maze bakazaba bataha mu gihe bamaze koroherwa. Ibi byose rero bisa naho bigiye guserebekwa mu gihe 23 yaba yatangiye gusheringa muri ibi bice. Bisa nkaho igisirikare cy'u Burundi cyaza gufata dukeya turi hafi bakaza kuba bakura amaguru mu nzira, kuko ikigaragara basa naho bamaze kugotwa ndetse bamaze kuba bazengurukwa mu bice bitandukanye. Amakuru rero atugeraho aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje gushinjwa gutererana abarundi, kugeza ubwo abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo batari no kugaragara mu barembiye muri ibi bitaro. Ubu tuvugana 23 yageze Sange ndetse na Plaine d'Or z'ibice binini cyane yamaze kwirukanamo abawazarendo. Hari amabariyeri menshi cyane ajya mu makaritsiye twavuga neza ko akomeye muri ibi bice, dore ko iki gice cya Plaine ni kimwe mu bice bituwe ndetse bibarizwamo abaturage bafatwa nkaho ari abaturage bari civilize nk'uko byagiye bigaragara. Iki gice rero mu gihe 23 yajyaga kuhava yahakuyemo n'ubwirinzi bw'ikirere. Kuri ubu benshi bavuga neza ko ishobora kongera kuza kugarukana bimwe mu bikoresho birimo n'ubu bwirinzi, kwirinda drones cyangwa se kajugujugu z'intambara z'igisirikare cya leta ya Kongo zakongera kuba zirasa muri ibi bice. Ubu tuvugana rero ubwoba bwatashye Tshisekedi, arimo arahamagara ubutitsa hakurya Igitega na Bujumbura. Imipanga isa naho yamaze kuba pfubana, plan B ntayo, kuko indege z'abafashaka mu guhangana muri ibi bice zisa naho zamaze kwangirizwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu buryo bwagaragariye buri wese. 23 ifatikanyije n'igisirikare cya MRDP kwirwaneho aya madubu akomeje kugenda yirwanaho kugira ngo ashinge ndetse defense zikomeye cyane mu bice nka Minembwe, kugira ngo abanyamurenge bakomeze kugenda bagira umutekano. Aba nabo bamaze gusohora itangazo, n'itangazo rikomeza kwerekana neza ko Tshisekedi isikwiye kumufatira ibihano. Yakomeje koshya ingabo ze kugira ngo zikora ibyaha by'intambara nyuma y'uko umudugudu wose urashwe n'igisirikare cya Kongo bakoresheje drone. Amakuru aragaragaza neza ko aba basirikare ba MRDP kwirwaneho nabo bakomeje kugenda bavuga neza ko Tshisekedi ibi yakoze ari ibyaha by'intambara, ibintu bikomeje kugenda bishyira na leta ya Kinshasa ku gitutu, kuko ishobora kwisanga yafatiwe ibihano bikakaye cyane, birimo nuko Tshisekedi ashobora kwitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rukorera Irahe kugira ngo agire ibyo asobanura ku bijyanye n'ubwoko bukomeje kugenda bwicirwa kuri ubutaka. Ibi kandi Tshisekedi yagiye abikora kenshi cyane, akabikora ariko akabyitirira 23 nk'uko byagiye bigaragara. Si rimwe si kabiri ndetse si na gatatu ibi bibaye, bikaza kurangira Tshisekedi avuze neza ko arimo 23 yagambye ibitero. Ariko kandi benshi bakomeje kugenda bagaragaza ibimenyetso n'itangazo rigaragaza umubare w'abapfuye ko barenga 50. Ibi byose benshi babibona amarira akazenga mu maso. Twababwira duti Imana ibakire mu bayo, reka twigire mu miripuko ikomeje kubera Warikare ndetse no mu bindi bice abacancuro kuki
bakomeje kuba bagorwa n'uru rubanza. Ubu tuvugana ibice bitandukanye bya Warikare biri kuberamo imirwano, ariko kandi ni imirwano iri kugaragaramo FDLR nyinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba mu makuru tubona, ariko naho hakaba hari kugaragara ibice mu makumyabiri turi kugenda yigarurira, nubwo ahangaho ho bisa naho bitoroshye. Izi ngabo zihari zisa naho zifite imbaraga bitandukanye n'ibice bya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubu tuvugana ikibuga cy'indege cya Kisangani ntabwo kiri gukoreshwa neza bitewe n'uko mu 23 yamaze kuhatangira isomo rikomeye cyane, ndetse bimwe mu bikoresho bikaza kwangirika. Indege nyinshi cyane ntabwo